n'umukino waberaga mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ikipe yitwa JKT Queens yahuraga n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'umukino urangiye iyi kipe itsinze Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Yuko ari abantu benshi cyane babivugaga bavuga bati Rayon Sport ishobora kuza gutwara igikombe, abandi bakavuga bati biragoye, ino kipe irakomeye, ariko twibutse yuko bari bamaje kwemererwa amafaranga, dore yuko perezida wa Ferwafa Bwana Fabrice yamaje kubaha miliyoni 5 ubwo bagiraga ku mukino wa finale. Noneho perezida wa Rayon Sport yari yamaje kubaha miliyoni 3 ndetse abemera yuko ari buzi no kubaha andi mafaranga ubwo umukino uza kuba urangiye. Rero bije kurangira ikipe ya Rayon Sport bayitamitse igitego kimwe ni kuri finali ya CAF Champions League ariko y'abagore, ariko abantu benshi bakomeje kuvuga bati ntako itagize, yakoze byose ishoboye, yagerageje gukina uko ifite ariko birangiye byane. Nibutsa yuko iyi kipe bivuga yuko yagiye mu buryo bugoye, dore yuko nta kintu na kimwe yari ifite ndetse yagiye ku buryo bugoye, haba kubona amatike ndetse n'abayiherekeza, kandi bivugwa yuko ikipe ya Rayon Sport ikomeye ndetse ifite n'ubuyobozi buhamye, ariko yaragiye irahatana ikora byose yari ishoboye, ikora byinshi yari ifite kandi igera ku mukino wa nyuma. Rero n'igitego kimwe cyaje kuboneka hakiri kare ndetse ukaba umukino urangiye n'ubundi bibaye igitego kimwe ku busa. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje kwitabwaho, yazaba ikipe ikomeye mu minsi iri imbere ndetse ikazatanga akazi muri rusange ku makipe y'abagore yo muri Afurika. Rero twavuga yuko ntako iyi kipe itagize, haba uburyo yitwaye ndetse n'uburyo yagiye igaragaza yuko ibyo bashoboye byose babitanze ndetse banatanze ibyo bafite. Iyi ngiyi ni Tatibu Wadi mu gace twise Tatibu Updates. Duhure muri comment mutubwire uko ekipe ya Murera mwayibonye n'uburyo yitwaye. Duhure muri comment.